Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Imana y'amahoro, wera wa Isirayeli, umuremyi wacu n'abahezagire. Mwebwe mwese mufashe kano kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, abagirire neza aho muherereye. Ndashimiye uwo mwami wacu kuko yemeye ko nongera kubana namwe kuri uno munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nari maze iminsi ntaboneka muri uno mwanya bivuye ku mpamvu zitandukanye, hari mwizo ubugwayi, ariko umwami Yesu Kristo muri byose nahabwa icubahiro kuko ari ku ngoma. Yesu ashimwe. Nkuko bisanzwe rero turi ku munsi wa gatanu, aho tumaze iminsi turiko turasangira ijambo ry'Imana kuva ku munsi wa mbere. Iki cyumweru rero dusozereye twariko turaganira ku ijambo rivuga ngo ubushobozi bwo gusenga no kwisonzesha. Imana ishimwe. Ubushobozi, imbaraga, inkomezi ziva mu masengesho hamwe no kwisonzesha, ni iri jambo turiko turaganira ko muri kino cyumweru. Mu gusozera rero iki cyumweru, reka dusangire iri jambo dusanga mu gitabo canditswe na Yakobo igice ca 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15. Umutwe w'amajambo haravuga ngo ubushobozi bwo gusenga. Muri mwebwe nihaba hari ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmbe ishimwe. Muri mwebwe namba hari urwaye natumye ko bashinga ntahe ibishengero baze kumusengera, bamusiga amavuta yerayo mu izina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umurwayi, umwami azomuvyura. Kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharigwa. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo tumaze gusoma tugomba tuganire ko muri kano kanya gatoya tuba dufise mu izina rya Yesu. Mpwemu yera aradushoboza kandi niwe mwigisha mukuru. Yesu abahezagire. Aya majambo twasomye ku murongo wa 15 aho no kwita B, twasozereye tuvuga ngo kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharigwa. Ubushobozi bwo gusenga, imbaraga z'amasengesho, umusaruro wo kuba imbere y'Imana kuyisenga nuyuhe. Imana ishimwe. Uyu avugwa ni umurwayi, urwaye mu buryo bw'umubiri. Ashobora kuba ari urwaye malaria, ashobora kuba ari urwaye kanseri, ashobora kuba afise ubumuga bwo kutumva, ashobora kuba ari ufise ubumuga bwo gutambuka, canke izindi ngwara zose tuzi ziba mw'isi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uyo muntu akaba arwaye, araha twasozereye dusoma, ariko ngo akaba nasanzwe yarakoze ibyaha arabibabarirwa. Imana ishimwe. Ubushobozi, imbaraga za mbere z'amasengesho nuko biduhesha kubabarirwa ibyaha.
isengesho ritugeza ku gukizwa n'ukwezwa tukemerwa n'Imana. Agakiza duhabwa n'Imana muri Kristo Yesu twagahawe ku buntu, katanzwe ku buntu, nta kiguzi na kimwe bidusaba gutanga kugira ngo dushikira ku gakiza. Ariko kugira ngo ako gakiza umuntu agahabwe, Mana ishimwe, abanza kwizera mu mutima wiwe, akamenya ko ari umunyabyaha. Hari isengesho umuntu wese yavutse ubwa kabiri yabanje gusenga umunsi wa mbere. Igihe wihana, igihe umenya ko uri umunyabyaha, ukizera ko Kristo Yesu ari umucunguzi wawe, hari isengesho rya mbere wasenze kugira ngo ushikire imbabazi z'Imana. Iryo naryo ryavuga ngo, Mwami Yesu, ndakwizeye, ndakwemeye ko uri umucunguzi wanje, nemeye ko uri umunyabyaha, warapfuye ku bwanje urazuka, uyu munsi ndakwakiriye mu mutima wanje nk'umwami n'umukiza, mbabarira ibyaha. Mana ishimwe. Iryo sengesho umuntu wese yasenze ubwa mbere, igihe yavuka ubwa kabiri byamuhinduye kuba umwana w'Imana. Imana ishimwe. Iryo sengesho ryuguruye imiryango, ritugeza aho imbabazi z'Imana ziri. Ubushobozi bw'amasengesho, ubushobozi bwo gusenga, ubushobozi bwo kwegera Imana butwegereza aho imbabazi z'Imana ziri, bukugurura umuryango cyangwa imiryango, bukatugeza aho imbabazi z'Imana ziri, maze tukemerwa tukaba abana b'Imana, amazina yacu akaboneka mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe. Izo nizo mbaraga za mbere ziruta izindi zose. Imana ishimwe. Uyu niyo musaruro wa mbere w'amasengesho. Iki nicyo gikorwa gikomeye cy'amasengesho ku mwana w'umuntu, kutwegereza Imana kugira ngo Imana itwemere, twakire imbabazi z'Imana, maze tuvuke ubwa kabiri tube abaragwa b'ijuru. Imana ishimwe cyane. Iyo tumaze kuvuka ubwa kabiri, Yesu ashimwe, tuba dutangiye urugendo rukomeye rwo kwikorera umusaraba tugakurikira Kristo. Ubwo rugendo nago rurimo ingorane, rurimo inzitane, rurimo intambara, rurimo kugwara, rurimo kugwaza, gupfusha, gukena, gusonza n'ibindi bibazo byinshi mwana w'Imana agenda arahura nabyo muri urwo rugendo. Ibyo bibazo tubikizwa n'iki? Tubikizwa no gusenga. Naho twahereye dusoma ngo, muri mwebwe abizera, Mana ishimwe, muri mwebwe abana b'Imana, muri mwebwe abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Uyu munsi ushobora kuba urimwo, uyu munsi wumvise iri jambo ushobora kuba urimwo, ngo niba ubabaye, ushobora kuba ufite agahinda kenshi, ushobora kuba ubabajwe n'ibitandukanye bikubangamiye, bikubujije amahoro. Ijambo ry'Imana rikubwiye ngo humura, hariho ubushobozi turongera mu masengesho butuma umuntu ashobora kunezerwa kandi yarababaye. Pfukama imbere y'Imana usenge, maze amasengesho arakugeza ku munezero Imana itanga. Pfukama usenge, maze amasengesho arugurura ahari umunezero no kugubwa neza n'amahoro bitangwa na Kristo Yesu, maze warubabaye ubone kunezerwa. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirabandanya rikavuga ngo, muri mwebwe ntihaba urwaye mu buryo bw'umubiri. Za ndwara zose ndadondagura n'izindi ntavuze, ngo uyo nahamagare bene data wo mu rusengero, batazanywe n'ikindi, bataje guteka, bataje gukoropa, bataje kumumesurira impuzu, ngo ariko baze bamusengere mu izina rya Yesu.
ngo maze ugusenga gufatanije no kwizera. Amena. Nk'uko gusenga kuragenda kukugurura imiryango, maze kugashyika muri farumasi y'Imana kugafata imiti. Haleluya! Iyo mu ijuru maze umurwayi yamara kuyifata agakira mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishimwe, ubushobozi bw'amasengesho buragenda bukugurira imiryango, maze bukugura farumasi y'ijuru, bukavura umurwayi maze umurwayi agakira mu izina rya Yesu. Haleluya! Abaganga bakibaza ibibaye, abadogiteri bakibaza ibibaye, ku by'igitangaza cy'Imana gikoretse mu izina rya Yesu. Amasengesho yugurura imiryango. Haleluya! Akatugeza mu bushobozi bw'Imana ibasha gukora ibyo twebwe tudashobora, mbere ibirengeye n'ibyo twasabye Data wo mu ijuru akabikora. Imbaraga zo gusenga Imana. Haleluya! Mwene data wumvise iri jambo, utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, menya ko guca bugufi maze ugasenga uvuga uti Data, nemeye ko watanze Kristo kugira ngo mbambirwe ku musaraba. Muri we ndaharonkera imbabazi, ndi umunyabyaha, mbabarira, nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ivyo birakugira umwana w'Imana, birakuzura mu bapfuye, maze biguhesha ubugingo budashira. Nawe wumvise ijambo ry'Imana warakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ikibazo intambara urimwo muri kino gihe, muri no rugendo ruja mu ijuru, Yesu Kristo aguteza amatwi. Senga, imiryango iruguruka, maze uratabagwa mu izina rya Yesu. Ndabipfurije ibihe byiza, mukomere mu rugendo turimwo rwo kuja mu ijuru. Hari ubushobozi mu masengesho. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.